FIFA akhirnya melonggarkan aturan terkait dengan larangan membawa botol minuman ke dalam stadion selama Piala Dunia 2026 setelah menuai kritikan. Sebelumnya, FIFA melarang penonton untuk membawa botol minuman ke dalam stadion. Setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, FIFA akhirnya mengizinkan seluruh penonton membawa satu botol minuman berbahan plastik lunak berukuran 590 mili yang masih disegel publik saat memasuki stadion di Amerika Serikat dan juga Kanada. Tetapi FIFA tetap mempertahankan larangan terhadap botol isi ulang berbahan keras. Federasi Sepak Bola Dunia itu beralasan keputusan ini diambil demi menjaga keamanan di dalam stadion. FIFA khawatir botol berbahan keras berpotensi digunakan sebagai benda yang dilempar ke arah pemain, supporter lawan dan juga petugas keamanan stadion. Provide some clarity on the hydration policy at our World Cup stadiums in Canada and the US. One soft, plastic, disposable, factory-sealed water bottle up to 20 ounces will be permitted per spectator. What is not allowed are hard-sided, reusable water containers which could pose a safety and security risk. But each spectator can bring with them one 20-ounce factory-sealed plastic disposable bottle of water to the stadium. We are thrilled to kick off the FIFA World Cup next week and look forward to an exciting tournament for everyone. This is allowed. This is not allowed.